دما خوش ببینرین هیجا ایرو ده تیرمه 2024 روزان جی روزا چهارشنبه بویرو گشتن هری سری که هری بلکش همین لسراست هرمی او همین لسراست جهان رودان مجوره پیشکش بکن لواکه هر تم دست بیکی چه سر روچه خلک آمدی و شلادیزی یم باشوری کردستان لدیجی داگیرکری دولت ترکیه رابون سرخوا او بیدنگی حکومت حریم و عراقی شرمزار کردن. هیزن آسایش لگوندوارین تلحمیسی با اپراسیونی که یک جی سرچته سی چته این داعشی گرده. لکانتونا جزیره و فراتی گل جبو آزادی فیزیکاری بر اپو مشیان و بانک لالیین پیوندی دار کرن که تجرید بداوی بیکن. جه پیراگان که حکومت شامی داخوازا سردانا سروکی وان özgür قبول کریه که به بشار اسد را بجبه. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمع برفره یا بلتن آخوا یا ساعت هفتان دجواره پیش کش بکن نوچامای یکمین تیکلداری داگیرکریا دولت ترکیه لسر خاک کردستان یا باشوری کردستان پشتیم سوقات زیده این دولت ترکیه داگیرکر و جاری خلک حریم دید جه حکمت برتک در ناکه و پدک پشتوانی دیگه خلک شلادزی و آمدی داکت قادان اول دیجیم و داگیرکری جی برتک نخوا نشاندان خلکین کو داکتن قادان ریگن دنابرا دیرلوک و آمدی دجی گرتن هم وقتی وی که جاره کدن سروک پدک مسعود بارزانی با کنسول ترکیه را جویا. ولاتین آمدی و شلادزی سر به دهو که لدیجی داگیرکری دولت ترک رابون سرخواه. به جنگی حکومت باشوری کردستان و عراقی هات شرمزار کرد. ارتشا ترکا داگیرکر به افکاری پدکی هول ده تواهی خاکا باشوری کردستان داگیر بگه. او یک جی به سوقیاتا لشکریا ترکی را به زلالی درکت پیش. لگوری دیمنی کو لامدی هاتیه لجین کو بندین کنترولین ارتشا ترکی هاتن آوا کرن نویسین کتنا خاکا ترکی قدخه به زمان عربی و ترکی هاتن نویساندن. او یک جی بهش کرتی راز خبر چاوان کو ترکیه دست به داگیرکریه گریه. لو ما لدیجه ویکی گلی هرمی گلکی بهرسن. جبو پیشگرتنا و داگیرکریه خلکی گندین گوهرزی بلاوا برچه گانه واشکاین آمدی و شلادزین سر به دهوکی و رابون سرخواه. ولاتیان ریا سرکه یا دنابرا دیرلوک و آمدی ده گرتنه. ولاتیان دیچالاکی خود بانگا راوستاندن ایریشین دولتا ترکا داگیرکرین سر باشوی کردستان کرن و گوتن. دوی اف داگیرکری بداوی ببه. لگوری آگاهیان خلکی گندین دیرلوک سپینداری و مجیجی دیجی داگیرکری ترک سری را کرنه. بالکشه کو هم وقت داگیرکری ترکیه و نرازیبونا گل یا لدیجی داگیرکری سروکی پدکی مسعود بارزانی لپیرمان به کنسولسی ترکیه هولری ارمان توپچو جویا. لگوری مدیا نافخویی دهدیتنا بارزانی و توپچو را گشدانی داوین لعراق و هرمی هاتنه گوتو بیش کرد. بری داگیرکریا دولت ترکیه به هفکاریا پده گهشتیا آسه که مترسیدار لسر خاکا باشوری کردستانی 2000 کدن جو وسایتین زرخی ین ارتشا ترکیه داگیرکر لگوند سرگلی یا آمدی هاتن بجه کرن بلی دولت ترکیه کو گاف بگاف رهن خواه لحرم بلاو دکه هم وقتی وی بارگهن پیشمرگان جیم تو باران کرن پسپور لشکری صفا اسیم دیار کر کو برپرسیار ویه که حکمت حرم باشوری کردستانی و عراقیه. داگیرکریا دولتا ترکیه لناف خاکا باشوری کردستانی به هفکاریا پدکی روش بروش برفرهتر دبه. وسایتین زرخین ارتشا ترکا داگیرکر دو بشر بر بگنده سرگلی یا سر به نافچه آمدیا دهو که و چون. هر وها دو جی مالپرا سپی مدیا ناوی چتین دایشین لعفرین هاتین پرورده کرن
û tê payîn bi hevkariya pedekê li Başûrê Kurdistanê bicih bikin weşandibû. Belê, dewleta Tirk a ku gav bi gav rihên xwe li herêmê belav dike, hem wextê wê êrişên qirkirinê jî bi dijwarî didomîne. Li gel hedefgirtina welatiyan, peşmerge jî para xwe ji êrişan digirin. Artêşa Tirk êrişê gundê Sergeleyê devera Amediyê kir. Di êrişê de baregehekê pêşmergeyan jî hate armançkirin. Hem wextê vê artêşa Tirk girê biharê Zafê jî bi dijwarî bombebaran kir. Wê êrişekê asmanî bi ser gundê Bêsimteyê garê. Tîmên aşteyên civakî jî ragihand ku ji ber êrişên dewleta Tirk 162 gundên li ser sînûr ên herêma Başûrê Kurdistanê hatine valakirin. Her wiha metirsî heye ku 602 gundên din jî werin valakirin. Têkildarê vê li vû tevgera artêşa dewleta Tirk ya li Başûrê Kurdistanê bi sporê leşkerî Sefa Esîm daxuya kirin ku piraniya malbatên malên wan dikevin ser sînûrê dagirkeriya dewleta Tirk gundên xwe vala kirine. Sefa diyar kir ku berpirsyarê vê yekê hikûmeta herêmê û Iraqê ye û ev tiştanî ziman. Hikûmeta herêmê ji destwerdan û êrişên dewleta Tirk berpirsyar ku rê nade hikûmeta federal hêza ewlehî ji bo parastina asayîş û serweriya herêmê û Iraqê bikarbîne. Ji dova fermandariya yekînên tolhaldanê yên şehîd Bedran gundekî Ramoyê bi çalakiyên bi bandor du caran li sewkatên leşkeriyên dewleta Tirkiyeyên ku derbasî xaka Başûrê Kurdistanê dibin xistin ku di encama van çalakiyan de jî du wesayetên dagirkeriya dewleta Tirk hatin bêkirkirin leşkerekî dagirkeriya dewleta Tirkiye jî birîndar bû hem wextê vê yekê navan da ragandin û çapemeniya hepekê nasnameya gerîlayekî şehîd Şoreş Zêwkî eşkere kir. Hepekê diyar kir ku şehîd Şoreş li herêma Serhedê di encama xıyanetê de hatiye şehîdkirin û got êdî tola şehîd Şoreş jî hatiye hilanîn û xayîn jî hatine kuştin. Wesayetên leşkeriyên artêşa Tirka dagirker bûn armanca fermandariya yekîniya tolhuldaniya şehîd Bedran Gundikremo. Doh wesayetên leşkeriyên dewleta Tirk bi hevkariya PDK, erzaq, kel û pelên lojîstikê cebilxane dibir herêma Behdînanê ya Başûrê Kurdistanê. Fermandariya yekîniya tolhuldaniya şehîd Bedran Gundikremo rê neda vê yekê bi xurtî lêdan. Di encamê de wesayeta ku lojîstik û cebilxane ji artêşa Tirk re dibir şewitî û rûxiya. Her wiha ajokarê wê leşkerekî Tirkiye dagirker jî bi giranî birîndar bû. Piştî vê çakiyê îro heman yekînê vê carê li ser rêya Bamernê li wesayetekî leşkerî dan. Hat ragihandin di encama vê çalakiyê de jî wesayetek leşkeriya artêşa Tirka dagirker hat rûxandin. Li aliyê din navenda ragihandin û çapemeniya HPG nasnameya gerîlayekî şehîd bûye eşkere kir. HPG ragihand ku gerîlayê bi nasnav Şoreş Zêwkî li ser hedî di encama xyanetê de şehîd bû û got kesê ku bû sedema şehadeta hevreyê me Şoreş hate girtin, hesab jî hate pirsîn û tol hate hilanîn. Ji bo görevê partî amade bi ser vê esasî desteyê de ji rêdara pire şehîdê Şoreşê re hekekî paşkê re Derbarê têkoşeriya gerîlayê şehîd, HPG anî ziman hevrê Şoreş bi hezkirina ji gel û welatê xwe bû mînak û wiha got. Hevreyê me Şoreş ji bo doza azadiya welatê me û gelê me bû şoreşker divê rêyê de bê tereddûd meşiya. Ewladekî leheng ê Kurd bû ku ji karên ciwanên şoreşkerên welatparêz heta bi serhildanên û ji vir heta çiyayên Kurdistanê tekoşîna xwe dewam kir. Hevreyê me Şoreş ku eşqa xwe ya azadiyê li çiyaya neqişand da pê xeyalên xwe hunera milîtaniya Apoyê di kesayeta xwe de bicih kir. Bi dilsoziya bi armanc û hevrêtiya xwe bi wêrekî û şoreşkeriya xwe ya mînak wê timî bibe rêber ji hevreyên xwe re. Bi van hêstan HPG di serî de malbata şehîd ji tevahiya gelê Kurdistanê yê welatparêz re sersaxî xwest, soz da ku armancên şehîdan pêk bînin. Agahiyên li ser nasnameyê şehîd wiha ye. Sercan Erkol bi nasnav Şoreş Zêwkî li Wanê jî dayîk bûye,
11 mijara 2023 li herêma Serhedê şehîd bû. Endamê Komîteya Rêvebera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Duran Kalkan di nirxandinên xwe de qala êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirkiye û hevkariya PDK kir. Her wiha Kalkan dest nîşan kir ku dagirkeriya Tirkiye bi êrişên hawayî bi karanîna çekên qedexekirî bi çavtirsandinê hewl dide mirovan bide revandin. Duran Kalkan teqez kir ku berxwedana gerîla nêzîkatiya gelê Başûrê Kurdistanê û Iraqê nêzîkatiya gelê Kurd û raya giştî ve encamê diyar kir. Zaten önemli. Daha önce de ifade Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan êriş û dagirkeriya li ser Başûrê Kurdistanê êrişên tasfiyekirinê yên li ser şoreşa Rojava ji medya Haber TV re nirxand. Duran Kalkan balkêşan li ser êrişên dagirkeriyê û anî ziman ku yekîniyên zirxî yên dewleta Tirk ji rêyên dibin kontrola Iraq û PDK de ne bi hêsanî tevdîgerin û ev nirxandin kir. Devleta Iraqê dengê xwe nake, erê kiriye. Di pratikê de ji xwe PDK piştgirî dide dibe alîkar. Ciyên xwe vala dike dide yekînên Tirk. Li gelek qadan kontrol derbasî yekînên dewleta Tirk dibe. Rewşeke bi vî rengî heye. Li Bexdayê biryar li ser vê yekî dan. Mesud Barzanî çû Bexdayê destûr dan û bi hev re ji şeva sîyê tîrmehê ve bi vî rengî tevgeriyan. Her wiha Duran Kalkan diyar kir ku ji ber dagirkeriya Tirkiye li hember berxwedana gerîla têk çû bi hevkariya PDK û Iraqê dixwaze encam bigire û got PDK ji xwe gulamtiyê dike. Ji kiryarên wê re tiştekî din nayê gotin. Bi vî rengî herêmekî berfireh difiroşin dewleta Tirk. Raya giştiya cîhanê gelê me yê Başûr, gelên Iraqê divê bi vî rengî zanibin. Li ser vê bingehê gundan vala dike, bombardumanê bênavber li gundan dike. Kalkan dest nîşan kir ku dagirkeriya Tirkiye bi êrişên hewayî bi karanîna çekên qedexekirî bi çavtirsandinê hewl didin mirovan bidin revandin. oluyor. Yani AKP, MHP faşizmi Duran Kalkan teqez kir ku berxwedana gerîla nêzîkatiyên gelê Başûr û Iraqê nêzîkatiyên gelê ku raya giştî wê encam diyar bikem. Li aliyê din Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan balkêşan li ser êrişên li dijî koçberên Sûriyê û ev tişt anî ziman. Li Tirkiye evlehiya canê ti kesî nîne, ne tenê koçberên Sûrî. Yani aliyên ji bo êrişa faşîst xwe cûreçek hildaye, xwe perwerde kiriye. Li dijî vê yekê divê hêzên antîfaşîst û demokratîk jî xwe perwerde bikin û rêxistin bikin. Di wextekê dewleta Tirkiya dagirker li Sûriya û Başûrê Kurdistanê êrişên xwe yên dagirkeriyê pêk tîne hem wextî vê yekê careke din liv û tevgera çetên wên Daişê jî zêde bûye li aliyekê çetiyan ji bo xaka Başûrê Kurdistanê dibe li aliyê din jî şaneyên çetên Daişên li herêmê jî dixe nava liv û tevgerê lê hêzên ewlekarî taybet hêzên asayişê û hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ji bo aramiya li herêmê derb li ser derbê li van şaneyên veşartê yên çeteyên Daişê dide herî dawiyê hêzên asayişê li gundawarên Telhemîzê operasyoneke taybet li dijî şanekiya çeteyên Daişê pêk anên di encamê de sê çeteyên Daişê hatin girtin ku yek ji wan jî serçeteyê Daişê ye hêzên asayişê dan zanîn ku li gel belgên li gel van çeteyan hatine girtin derketiya holê ku van çeteyan amadekariyên êrişên berfireh yên li ser herêmê dikir. Hêzên asayişê herêm ji metirsiya şaneyek din a Daişê xelas kir. Hêzên asayişê li gundawarên Tilhemîsê li dijî şaneyên Daişê operasyonek pêk anî. Navenda ragahandiniya hêzên asayişê têkildarê mijarê bi daxuyaniyekê ev agahî parve kir. Hêzên me bi piştgiriya hêzên yatê heştê tîrmehê li gundawarê Tilhemîsê operasyonek pêk anî. Di encamê de sê çeteyên Daişê hatin girtin. Asayişê da zanîn ku yek ji wan jî serçete ye. Ev serçeteyê Daişê berpirsê lojîstikê bû. Hate ragihandin ku vê şaneya Daişê plankiribûn ku êrişên hovane li dijî herêmê pêk bînin. Operasyon piştî hewldanekî mezin ji bo şopandina çeteyan ji alî hêzên asayişê ve pêk hat. Wan çeteyan xwe di nava konekî li gundawarê Tilhemîsê de veşartibûn.
piştî ku ji deşîşa derketibûn ve weke şîvanên pez didan xuya kirin. Asayişê ragihand ku çek û cebilxaneya biçetiyan jî hate desteserkirin. Hêjayê gotinê destpêka meha tîrmehê hêzên Qesedê jî pîlançeya çalakiyên 6 mehên destpêka salî yên li dijî Daişê eşkere kiribû. Qesedê ragihand ku di encama 28 operasyonan de 233 çeteyên Daişê hatine girtin. Her wiha 10 çete jî hatine kuştin. Qesedê balkişandî ku zêdabûna tevgera şaneyên Daişê hemwextê êrişên dagirkeriya Dewleta Tirk li ser herêmê û got her pêlek ya êrişên Dewleta Tirk li ser herêmê zêde dibe, şaneyên wê yên Daişê jî dikevin nava tevgerê. Bilevşanên Daişên Dewleta Tirkiyeyên ku li herêmên xinava li û tevgeriye lê heman evşaneyên Daişê bi naveke cudatir li nava Efrînê vê carê hovitiyên xwe dewam dikin li Efrîna dagirkirî. Çeteyên Dewleta Tirk a qirker bi aweke hovane êrişî Kurdan dike çete bi zorê malên wan desteser dikin. Navenda belgekirina binpêkirinan derbarê sûcên çeteyên Dewleta Tirkiya li dijî şêniyên Kurtiyên li Efrîna dagirkirî de raporek veşand. Navendî dazanîn ku çeteyên Herar el-Şerqiye êrişî şêniyê bi navê Mihemed Mustafa Elî û dayika wê Zeynep Şêxo Mustafaya 85 salî kiriye. Di encamê de Zeynep ji serê xwe birîndar bûye û li nexweşxaneyê tê derman kirin. Malbata navbûrî ji gundê Cela yê bajarê Raco yê kantona Efrîn Şehbayê ye. Her wiha çeteyan ji bo şantajê zarokê malbatê Ehmed Mihemed Mustafayê 14 salê revandiye. Çeteyan zor li malbatê kiriye ku ji rêxistinên mafê mirovan re naxive û vê sûcên wan eşkere neke. Beriya niha jî ji ber welatiyê bi navê Xesam Dawotê 40 salî ku bi navê Ebu Berekat tê naskirin daxwaza mala xwe kiribû, çeteyan ew işkence kiribûn. Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê banga kongreyeke lezgîn kir. Mesedê got pêşdeçûnên girêdayê hewildanê normalizekirina di navbera Enqera û Şamê de bi awayeke mezin heşt zext li ser penaberên Sûriyeyê yên li Tirkiyeyê bêkirin li hevkirina ku nakeve xizmeta Sûriyeyan dê bixwere êşan hîn zêdetir bîne. Em bank li hêzên niştimanî yên li Sûriyeyê dikin ku biles amadekariya li darxistina kongreyeke niştimaniya li ser xaka Sûriyeyê bikin. Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê têkildarî helwesta xwe ji xwepêşandan û tevgera gel li Bakur Rojavayê Sûriyê û sûcên li dijî penaberên Sûriyeyî yên li Tirkiyeyê daxuyaniyek dam. Daxuyaniya Mesedê wiha ye. Em Mesedê bi baldarî xwepêşandan û tevgera gel li Bakur Rojavayê Sûriyê li kêlek sûcên nijadperestiyên li dijî penaberên Sûriyê li Tirkiyeyê dişopînin. Em sûcên li Bakur Rojavayê Sûriyê ji hêla komên girêdayê Dewleta Tirk ve pêk tên şermezar dikin. Ew kom dengên xwepêşandaran diçewîsînin, heqaretê li Sûriyan dikin, wan neçar dikin ala Tirkiye maş bikin. Mesedê derbarê hewlên di navbera Şam û Enqereyê de jî ev tiştanên ziman. Pêşdeçûnên girêdayê hewldanên normalizekirina di navbera Enqere û desthilata li Şamê de bi awayekî mezin hişt zext li ser penaberên Sûriyê yên li Tirkiyeyê bên kirin. Em li ser vê lihevkirinê ku nekeve xizmetê gel hişyarî didin. Ji ber çi lihevkirinên nekevin xizmetê Sûriyan dê bixwere êşan bîne. Em teqez dikin ku civata nav neteweyî tenê temaşevan e, di bingeh de jî li ser van lihevkirinan erê kiriye. Lê ew berpirsê bûyerên diqewime. Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê banga li darxistina kongreyekî niştimanî ya Sûrî kir û wiha bidavî kir. Em bang li hêzên niştimaniyên Sûriyê dikin, bi lez amedekariya li darxistina kongreyekî niştimanî li ser xaka Sûriyê bikin, ta ku qonax, astengên pêşîn, sekna li hember xeteriyan binirxînin, xebatên xwe yên pêkanîna demokrasiyê bikin yek, dagirkeriyan bi dawî bikin û nehêlin rêxistina desthilat û gendelê carek din xwe derxe pêş. Berdevkê Meclisa Eşîran el Bukamal a Dêrazorê Salah el-Selman têkildarî nijadperestiya desthilata Tirk a li hemberî penaberên Sûriyeyê nirxandin kir. Salah el-Selman got sûcên li dijî penaberên Sûriyeyê yên li Tirkiye û herêmên dagirkirî têne kirin. Dewamiya siyaseta qirkirina li ser gelê Sûriyeyê ye. Em bank li gelê Sûriyeyê dikin ku li hemberî artêşa Tirk hevgirtî bin.
li heremên dagirkerî xwe pêşandan li dijî siyaseta dewleta Tirk li dar ketin. Lê dagirkeriya Tirk bi guleyan êrişê xwe pêşandaran kir û di encamê de kuştin û birîndar çêbûn. Dewleta Tirk ji bo ku xwe pêşandanan bitepîsîne, gelek rêbaz bi kar anîn. بما يخص الأحداث الأخيرة التي حصلت في تركيا Têkildarî mijarê berdevkê Meclîsa Heşîrên Elbikemal a Dêrazorê Salih Elselman axivîm. Salih Elselman diyar kir ku rûdanên li heremên dagirkerî nîcatperestiya dewleta Tirk nîşan dide û got kîna desthilata Tirka li hemberî Sûriyê û xelkên wê hişk û sûcên qetil kirin, penaberkirin û talankirina mal û milkên Sûriyan pêk bînem. Dagirkirin, wêrankirin û guhertina demografiya ya herema Sûriyê berdewama terora dewleta Tirk li dijî gelê Sûriyê ye. عقلية ووجدان الحكومة التركية Elselman destnîşan kir ku êrişa li ser penaberên Sûrî tevnegerîna desthilata Tirk li hemberî sekinandina van êrişan li dijî pîvanên mirovahiyê ye û wiha domand. Desthilata Tirk bi zanebûn vê stratejiyê dimeşîne ji bo ku bercewendiyên xwe bi dest bixe û heremên din ên Sûriyê dagir bikem. وقد أبادت الأرمن في زمن أو في حقبة من الزمن Berdevkê Meclîsa Heşîrên Elbikemal Salih Elselman bêdengiya rêxistinên mafê mirovan ên netewîn yekbûyê hêzên destwardanan aloziya Sûriyê kirine rexne kir û got ev berpirsê van kiryaran in. Êrişên dewleta Tirk û hedefgirtina penaberên Sûrî sûcên li dijî mirovahiyê ne û dibe hesab ji desthilata Tirk bêne xwestin. فمن هذا المنطلق يجب التماسك Elselman li daviyê de bank li gelê Sûriyê pêkhateyên wê kir ku li hember artêşa Tirk hevgirtî bin û bi rêxistinê navneteweyî, civata navneteweyî û Meclîsa Ewlehiyê re koordîneyê bikin ji bo ku rê li pêşiya qirkirinê bêgirtin. Sêzde salin dewleta Tirkiya qirker li nava Sûriye polîtikaya qirkirinê dameşandin û ev polîtikayên ku bi piştavaniya çeteyên xwe yên Daeş, El-Qaîde û El-Nusrayê welatê Sûriye hema bêje piştî sêzde salan wêran kirilê. Ya diyar ew ku êdî dixwazin vê polîtikaya xwe jê vegerin vê carî di navbera muxalefeta Tirkiye û rejîma desthilatdariya Tirkiyeyê de vê carî pêşbaziyek ya ji bo hevdîtina li gel serokê hikûmeta Şamê Beşar el-Esed derketiye herî dawiyê Partiya Kumarî ya gela Tirkiye CHP baweke eşkera anî ziman ku serokê hikûmeta Şamê Beşar el-Esed bi aweke erînî hevdîtina li gel serokê CHP û ya Beşar el-Esed pêşwazî kirine ev jî tê heta ev yek ji li ser wê yekê zêdekirin ku dibe ku ev hevdîtin di nava meha tîrmehê de pêk were. Meselesine. Bir sorun var. Ali Kare Serokê Giştî CHP Burhanettin Bulut ragihand ku hikûmeta Şamê daxwaza serdana serokê CHP Özgür Özel kabul kiriye. İşte oraya bayrağımızı koyacağız dedi. Bayrağın var olduğu Özel beriyan hadı daxuyaniya xwe ya derbarê penaberên Sûriyê de gotibû. Em ê herin bi birêz Esad re hevdîtinê bikin û daxwaza xwe ya zelal ragihînin ku ew bi Tirkiye re li ser maseyê rûne. Divê mijarê de em ê hevdîtinê bikin. Bulut di weşana zindiya Halktiviyê de di derbarê serdana serokê giştî CHP Özgür Özel a Sûriyê de daxuyanî da û got. Çareseriya van pirsgirêkan di derbarê niyeta hevdîtinê û îfadekirina niyetê de pêk hat. Me daxwaza xwe ya hevdîtinê ragihand û me berseva erênî ji Şamê wergirt. Beraber yaşadığımız Piştê ku serokê giştî CHP Özel daxwaz kir ku bi serokê hikûmeta Şamê Beşar Esad re bicive Serokkomar û serokê giştî AKP Recep Tayyip Erdoğan jî daxwazên xwe yên hevdîtinê zêdetir kir. Biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Di daxuyaniya xwe ya piştê nimêja înê ya 28 Hezîranê de ji rojnamevanan re got. Me berê jî ev hevdîtin bi birêz Esed re kiribûn. Di nav wan de hevdîtinên malbatê jî hebûn. Sibe tiştekî wisa tune ye. Dibe ku carekê din pêk were.
اردوان دبگره خویا جی کازاکستانی ده جی قلمشورین خوره راگهاند بو کو دبه بریا سروک روسیا ولادیمیر پوتین و خواندنک جبو اسد بکه. افسروکا دایره تکلین در و یا باکور و شتات سوریه ایلهام احمد جی بریانها گوته بو اگر هدی تنک پیک وره دوی دسپیک شرط شام درکتنا لشکرین دولتا ترک جی آخا سوریه به. هر به سوریه ام دوام بکن شروالوزیا لسوریه تکرن روش بروش سیدتر دبه ارتشا اسرائیل خلاکی هزین حکومت شامی لقنای ترایه تو بارانکر بالفرین روسیه جهن چتین لادلبیجی بمباردمان کرد. ایروژی ایرشن ارتشا اسرائیل لدجی سوریه هبول. نابندا چاودیریا مافین مروان آسوری را گاند کو اسرائیل ایرشی پارزگاه قنای ترای آلبا شوری سوریه کرد. ده ایریشه ده نقطه یک لشکری ها آرمانج کرد. حتی نهاجی درباره انجام ایریشی تو آگاهی نهات نگرتن. لهری ما کوهاتیه توباران کرن گلک خالین لشکریین هزین حکومت شامی و حزب الله لبنانی هنه. هروهان ایزیکی 14 ناوندین شوپاندین روسیه ایش بو کم کرنا آلو زیاد ناو برا اسرائیل و حزب الله هنه. تاویوان تدبیران جی اسرائیل ایش بو تو نبونا گفنج سوریه لدیجی ویب اصراره. لآلیه هرمین داگر کریب تایبت الخطین شرین ناو برا هزین حکومت شامی و کومین چتر وش خرابه. چاودیری اشکره کرکو بالا فرین روسیایی شر ویس بیگلک جاران جهین چتیان لادلبی بمب باران کرد. اف زیده تری پینجی روش کو ایریشن وها به ویرنگی نهاتو بون کرد. هری داوی بالا فرین روسیایی 23 گولانا بوری ایریشی ادلبی کربو. لدر آیجی رو شهین گنگازه. چاودیری مافین مروان آسوری دیار کرکو هزین حکومت الشامی جنگش در آی گرتن. چکدارین خوجیین پاریزگاه در آی لسروی که برتک نشاندان. چکداران جبوکو او جند ناوا 2 ساعتان ده ببردان دمک دیار کریدان هزین حکومت شامی. پشتیکو او دم بداوی بو چکدارین خوجیین پاریزگاه الهنده وران ایریشی خالین حکومت شامی کرن. حتی دما آماده کرناوی نوچه ایریش بردام دکر. ده ایریشی ده درباری کشتی و برینداران آگاهی نهاتن پارو کرن. خلک هرمیش بو شرمزار کرنا تجریدا لامرال یم ده نوا چالاکی اندنه ل کانتونا فراتی و لکانتونا جزری بمشین گرسیم خلک دایکتن قادن او جارکدن تجرید شرمزار کرن ده چالاکین کو پیک هاتن ده جارکدن بانک لالیین پیوندیدار هاتن کرن کو زخته لدولتا ترکیه بکن دا کو تجرید بداوی بکه و هر وها جبر سوچین کو دولتا ترکیه پیک دنجی و دارزینه. اف هر سال دجینه ورگرتن آگاهی کی جری بر آپویه. خلکن باجارو که شیران یک کانتونا فراتی چارچوبه پینگاوا نملتاوی یا بدروشما جا عبدالله اوجلان را آزادیش پرسویکا کرد را چاره سریده داکتن قادان. پشتی کومش و گوهری میتینگه هفسروکا مجلس مالباتین شهیدان آشیرانه بدی عام خود چالاکی دا اخوی اوها بحثا گرنگی آزادیاری بر آپو کرد. دلتل حمیسا کانتونا جزیره جی به همان داخوازی گل داکتن قادان. پشتی کومش و گوهری میتینگی گل کساخبی. ده پیامان دهاتا گوتن سوجین حکومت اردوغان این دجیره بر آپول دجی میساق مجلس اولهی و رخصنین مافین مروان. مسيرات حافلة في شمال وشرق سوريا. لور دیار دبه کوری خستن و دولتین کابتالیست بدولتا ترک آداگر کرده هفکارن. هروها بانگل رخصنین مرووی کرن کل دجی دولتا ترک تدبیره جدی بگره. اندام کمیته پارتیا کارگرین کردستان PKK دوران کالکان جی تکلداری تجریدا لامرال یا آخوی دوران کالکان دیار کرکم دوی تکوشینا لهمبری تجریدی با آوه که هن خورتر بمشاندن اوگوت برزیرکا کردنای چاره سرکرین گلی کرد قرکرین او تجریدا لامرالیه جی ازداد کرن لورا مسوگر کرن آزادیا فیزیکی یا ریبر اپو او چاره سریا برزیرکا کرد وکه گوشت او نینو که هروها کارایلان دوران کالکان آنی زمان کم
جبو داوی لحاتنا وی که جید وی چالکین که هی بین خورد کرن او چالکی بین دایم کرن. Şimdiye kadar Endamê Komîteya Rêvebira PKK Duran Kalkan derbarê têjîta li İmraliyê û her wiha gelek mijarê di rojevê de ji Medya Haber TV re nirxand. Duran Kalkan destpêkê têkoşîna rêbera Po a li dijî têjîtê silav kir û got Di pingeha her tiştî de pirsgirêka Kurd heye. Lewma cihê rêvebirina pirsgirêka Kurd jî pergala qirkirin û tecrîd û îşkenceya İmraliyê. Rêbera Po di nava pergalekê bi vî rengî de tê hiştin. Hêzên ku pirsgirêka Kurd afirandine, ditirsin ku gotinekê bi tenê jî di vê çarçoveyê de derkeve derve. Kalkan diwarê hiqûqî de têjîta li İmraliyê wiha nirxand. Cihê pergala İmraliyê di nava hiqûqê de nîne. Me berê ji gotibû em dixwazin fêm bikin bê rewşa rastiya Sipîtî çi ye. Nêzîkatiya siyasiya Sipîtî ya Konseya Ewropayê esas e. Ji ber vê jî hiqûqî nêz nabin wezîfeya xwe bi cih naynin. Duran Kalkan têkoşîna li hemberî têjîtê pêwîst e bi kîjan rengî bêmeşandin wiha anî ziman. Têkoşîna girseya li hemberî vê giring e. Li her qadê li her çar aliyên cîhanê têkoşînek heye. Bêguman divê hîn bêtir bêxurtkirin, mezinkirin û belavkirin. Têkoşîna pêngaviya ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Po nikare bê lawazkirin. Bereva ji vê yekê divê her gavê hîn xurt bibe, mezin bibe. Duran Kalkan bank li ciwanan kir ku pêşengtiyê bikin têjîtê bişkînin û wiha bidavî kir. Li dijî Kurdan qirkirin tê meşandin. Pirsgirêka Kurd nayê çareserkirin. Lewma mîsogerkirina azadiya fîzîkî ya rêbera Po, çareseriya pirsgirêka Kurd, mîna goşt û nênûkê ye. Eger ciwanên Kurd pêşengên têkoşîneke bi vî rengî ne, wê demê di çarçoveya pêngava me ya azadiya nav neteweyî de divê hîn bêtir çalakiyan bikin, daimî bikin. Endama inisiyatîfa azadiya Abdullah Öcalan ya Sûriyê Nuha Ömer derbarê rêveçûna pêngava azadiyê de got pêngava azadiyê de asta navneteweyî de bandoreke mezin çêkiriye divê em bi vê pêngavê re xwe bigihînin her kesî û hîn bêtir xwedî li vê pêngavê derkevin. Rêbera Po ev 25 salin li girtîgahê İmraliyê tê girtin û zêdetirî 40 mehin bi tu awayê agahî jê nayê girtin. شخوا وقت تيزانين أبدهمهن حملة عالمي يجبو Endama inisiyatîfa azadiya Abdullah Öcalan a Sûriyê Nuha Ömer derbarê vê yekê de axivî û diyar kir got divê ji bo azadiya rêbera Po herkes bikeve nava hewildanan. Nuha Ömer anî ziman got pêngava azadiyê ya navnetewî 10 meh li pê xwe hişt. حشتي آدارا 2024 ده حتى نوروزي و هروها چالاکیên gohatin li darxistin hemî bûn roja azadiya rêber apo li bin slogana ji Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî ji xwe ji bilî wê jî yanî gelek xebatên cuda cuda jî hatin li darxistin û heta roja îro jî berdewam e. Endama inisiyatîfê diyar kir got çalakiyên girêdayî pêngava azadiyê ya da asta navnetewî de hatine kirin bandorek mezin çêkiriye. Em dibînin di nava cîhanê de gelek caran yanî kesên girtî mîna em bêjin rêber apo wekû em bêjin Nelson Mandela hebû, Merwan Berghûsî hebû ji bo şoreşa Filistînê gelek dewlet hem li Ferensa wîzaret û perleman hemû beşdarî van hemleya bûn heta ku îdî ev keseyatana gihiştin azadiya xwe kesên bi bandor beşdarî vê hemleyê bûn lê em jî Nuha destnîşan kir got eger tecrîd bêşkenandin û azadiya fîzîkiya rêbera Po pêk were wê gelek pirsgirêkên li herêmê çareser bibin. Taybet di asta xwe ya duyem de yanî xebatên pir bi nirx û giring jî medan meşandin. Nuha Ömer di dawiya axaftina xwe de banga xwedî derketinê li pêngava azadiya fîzîkî ya rêbera Po kir. Ev kesên got îdî zerer dîtine, ev kesên got di nava dîrokê de ew qas tehdê dîtine her pêk hate erkê her kesî rastî yanî gerek beşdarî vê hemleyê bibin hîn bêtir hêzê bidin kampanya cîhanî. Dadga mafê mirovaniya Ewropayê di serlêdana Veysî Aktaş de ya têkildarî nedana pirtûka rêber Apo Tirkiye mehkûm kir.
ویسی اکتاش تبی ریبر اپو چل مهن آگهی جینای ورگرتن 2016 سری لدادگاه مافی مروان یا اوروپایی دابو. بریارا لسر وی سرلیدانی هاته اشکره کرن. لگوری نوچه آژانس مزبوطامیه یه دادگاه مافی مروان یا اوروپایی جبر بمپیکرنا آزادی افاده ترکیه محکوم کرد. هر وها بریاردا کو ترکیه 1000 اوروی تضمینات دناوا 3 ماهانده بده. کوپیا پرتوکا چارەسەریya شارستانیya demokratîk a ji 5 bergan a rêber apo beriya postê ji Veysî Aktaş ra hatibû şandin lê belê müdûriyeta girtîgehê îmral yê nedabûye. Bîra Hukûqiya Sed salê jî têkildarê mijarê di 6 Kanûna 2016 te serî li dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dabû. Rojnamevanên herêmên Bakur û Rojdatê Sûriyê êrişa li dijî tîma kanala Çira TV'ye şermezar kirin. Rojnamevanan diyar kirin ku ew beşeke ji rêze êrişên li dijî civaka êzdiye bi taybetî hem wextê salvegera dih emîn a fermana heftê û çaran a li ser Şengalê ye. Dewleta Tirka dagirker heştê mehê tîma kanala Çira TV û Çira FM a li Şengalê kirarmanc. Di encamê de birîndar çêbûn. Rojnamevanên Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê derbarê mijarê de axivîn. Nûçegehanê kanala Çira TV Zinar Cafer êriş şermezar kir û anî ziman ku dagirkerî dixwaze aramiya Şengalê têk bibe. هول لدا کو ام بجن وی آرامی شنگالی تک ببه به حروجم بجن برافرن بیمروف هدف گرتنا کساتن رفبری جواک ازدی کسی کو ام بجن جواک ازدی هدید به ناو بناو دنگ ناو جواک ده یک سرج ناو د بجن داری برافرن بیمروف دهاتن هدف گرتن هر بدجی بجن اویه که نجبالاتی جعفر بالکشان سر هدف گرتنا روزنامه‌وانان جهیلا ارتشا تک و چه li Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê çi jî li Başûrê Kurdistanê. Dûr de jî ku hewal rojane hewal dida ku em bêjin wê aramiyê Şengalê têk bibe bi herojin bêjin balafirên bê mirov hedefgirtina kesatin rêveberiyê civaka êzidî kesê ku em bêjin civaka êzidî hêdî dibe bi nav û deng nav wê civakê de yekser ji nav de bêjin darî balafirên bê mirov dihatin hedefgirtin her bede jî em bêjin ev yeke ne ji balatiyê tê. Bakur Rojhilatê Sûriyê Rojnamevanê Rojnameya Ronahî Refîq İbrahîm jî anî ziman ku êrişên dagirkeriyê nasekinin bi taybetî li dijî civaka Ezîdî ku Ezîdiyan ji Şengalê bide koçber kirin. Türk rojekê nesekinî ji 2014 heta roja îro ji roja fermana em bêjin heftê û şeşa heta roja îro êriş berdewam bi taybet li ser gelê Ezîdî û li ser Şengaliya. Dibin حجتن درود وان پیلانا پکتینن داگو گلی ازیدی جدول شنگالی درخینه. براسی هدف آوانا جی İbrahim helwesta hükümeta Iraqê û hükümeta Başûrê Kurdistanê derbarên sûcên dewleta Tirk li ser xaka wan rexne kir. Neyên tûn li dijî hükümeta Başûrê Kurdistanê jî dikin ji ber ku ew jî berpirsiyare di ber van êrişê dewleta Tirkî çê dibe. Her wiha em bêjin hikûmeta Iraqê jî berpirsyariya herî mezin. İbrahim bank li rêxistinê mafên rojnamevanan kir ku rola xwe li hemberî sûcên dewleta Tirk bilîzin. Nav dewletê navnetewî de karê biryar abistîne. Li Hesekê yekîtiya jinên ciwan pêncemîn kongreya xwe li dar xistin di kongreyê de 300 endamên yekîtiya jinên ciwan li tevahiya Herêma Bakurê û Rojhilatê Sûriyeyê amade bûn di kongrê de balhata kişandinan li ser xurtkirina rola jinên ciwan di nava civakê de. Ji hemû herêmên Bakur Rojhilatê Sûrî îro di vê kongrê de hazir em bi xêrhatina wan dikin. Jin jiyan azadî azad bi kerêbertî. Vê dirûjmeyê yekîtiya jinên ciwan a Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê pêncemîn kongreya xwe li dar xist. Bi sayê fikr û felsefe ramanî serok apo xwefekî mezin ketiyekî dillê خودی ذهنیتی 5000 سال یه دستگاه دارد. کنگرال حسک پیک هاد ده 300 اندامین یکیتیه ینشتواهی هرما باکور و رجلاتی سوریه دست بکر. ام به کنگره ها لوان پیروز کن او دیاری آوان کن. دست بکر نادیا یوسف لسرناوی یکیتی آخوی و بالکشان سرولا جنین جوان و گرینگیال دار خستنا کنگره.
پشتره سنفیزیونک لسر کارو خباتین 2 سالان این یکیتی هاتا پیشاندان. پشتره راپورین کارو خبات انجنین جوان این 4 سالان و گهرتون و سیستماری خستن بوناوان هاتا نقاش کرن. آرمان جمعیه که من جوی کنفرانسی او بکن ام بکار بن راستی جوا که یکیتی آجنین جوان نتنی روش آوای کردستانه لسر آسا روجلات ناوین و جهانه خبات خو مزنتر بکن گراو خو هین خورتر بکن جبو ام بکار بن راستی جی بیاک دست بیاک ری خستن بیاک هز د آسا جهانی ده خو بدن مشاندن جبر کو دست داری لسر مته کرن هگمونیا لسر مته کرن نای قبول کرن گرینگیا کنگره لدار خستن به تایبت دوی پیواجوی دا راستی جبو ما پر گرینگه به تایبت جی پیام ما او بوک جنین جوان یا روجاوای کردستان کو چاول وی دره ما همو بزگری کن کو دمی بوری د چاوا ما درباس کر لوی دره امسر سکنین به تایبت جی ایریش کو دهات سر هرم باکور روجهلات سوریه و به تایبت یا باشور کردستان کو اندبینن کو د وی دمه د چاوا ایریش خو دخوازن لهمبر گریلاین آزادی او یجز داره لوی دره بدومینن پیام ما وی لوی دره اف بکو و ام هر و هر ام پیشگیری گریلاج بکن و یجز دار بکن کنگره و به انجام نامه که بداوی به یعنی ام بکنه من اشتادن دیگه شده بردیم بری بینرین هجا ایدید داویا بولتن آمده جیم و که هر روش ما بیجیم چند نوچین کو حوالی المد تورا نوچین می انتواکی دا آمده کرنه عملی تماشا بکن. مجلس آجنان پارتیای کیتیا دموکراتیک پیدید چارچوبه آماده کارین کنگره خواه سیمینده. جبو دیار کرنان و نرین کوی تبلی کنگره بن و پلان سازی دیار بکن جوینین برفر هلدار خستن. بدرش ما بری خستن کرنا جنان و جوا کم سوگری آزادیاری بر عبدالله اوجلانه. مجلسی سی جوین لهن کانتونین هرمی باشوری کردستان و اوروپای هلدار خست. جوان جوینان گلک پیشنیار درکتن او ادما کنگره دبین نقاش کرن. تی پایین کنگره داویا مهاتیر مهده بیلدار خستن. یک جوان جبو حاضر کردن جوینین برفره لسر اصلا بردفقا مجلس آجنان آپایه زهرا سامو دیار کرکوی دو جوین کانتونا فراتی و طبقایل دار بکوین و بوی آوایی آماده کارین مجلس جبول دار خستنا کنگره بداوی بکن. التها شيخ مقصود حلبين فيزقها جنان مجلس السورية ديمقراطيك مسدي تيكل داري تيجها لايقتيه وبيوستيا ويجبو سوريا سمينارك الدارخست وهي كمبدأ أو نهج فكري يرى أن التفاعل البشري د السميناري ده شيروبين برفرهين تيكل داري تيجها لايقتيه هات نقاش كرن هات دستشان كرن كو لايقتي نباورية ريبازا برنجي ورزقرتناش كيم نتوين أولي ونيجادي ريا هروها هات دیاکرن کلگوری لایکتیه دوی اولش سیاست قانون و جیانا گلم پری بی جدا کرن. الطبقای پنجمین فستیوال آشتی یزارو کاتیل سردکاشانو یا شهید موسن عبدالکریم آل ناوندا چاندو نرید سپیکر. فستیوال بدروشما از زاروکم اسپی شروجم بشدار بونا 65 زاروکان پکتی. آرمانجا فستیوال کجد 1019 و تیل دارخستن پشتگیری از زاروکان و بحرین وانه. ده فستیوالی ده گلک کومان هنرین خو پیشکش کرد. چالاکین فستیوال یدروجان طبقای روژا داوی جل باجاری جرنه دوام بکه. بینرین هیچم لوردگیشین داوی بولتن آخوازاد هفتان و دویشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینند نوا خیر و خوشیده هر شد بختار.